HOBE. Mu ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya buri gukoresha ubwoko bwinshi bw'ibitwaro bigezweho, harimo n'ibiremereye cyane, ibirasa kure ndetse n'ibikoresha ikoranabuhanga rihambaye. Ibi ni ibitwaro bikoreshwa mu kurimbura ibikorwa remezo, kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za Ukraine ndetse no gukumira ibitero by'abarwanya Uburusiya aho baturuka bose. Uburusiya buri gukoresha kandi cyane ibitwaro byitwa cruise missile, bikaba bishobora kurasa mu ntera irenga kilometero 1500. Izi ni misile ziruse kurasa mu mijyi ya Ukraine nka Kiev, Lviv ndetse na Odessa, zigamije no gusenya ibikorwa remezo by'ingufu, gari ya moshi n'imihanda yayo ndetse n'ibindi bifatwa nk'ibigaragara kandi byiteje inkeke igihugu cy'Uburusiya. Hari kandi ibitwaro bya Iskander M, za misile zirasa vuba kandi zifite ubukana bukomeye cyane, zishobora gutwara n'uburozi cyangwa se ibitwaro bya Kirimbuzi. Iyi Iskander M yagaragaye cyane mu ntangiriro z'intambara, igaba ibitero bikaze cyane ku birindiro by'ingabo za Ukraine hafi y'umupaka. Uburusiya buri gukoresha kandi izindi ndege za gisirikare zikaze cyane zitwa nk'abami b'ikirere za Su-34, Su-35 ndetse na Tu-95, zazindi zishobora kurasa misile za cruise ndetse we zikanasuka ibibombe ku buryo bwa precision strikes. Ibi bitwaro rero nibyo bikoreshwa cyane mu kurimbura inganda, ububiko bw'intwaro ndetse we n'ibirindiro bikomeye by'ingabo za Ukraine. Hari kandi na za drone za kamikaze nk'izitwa Lancet ndetse na Shahed 136. Izi za Shahed zikaba indege Irani yahaye igihugu cy'Uburusiya kandi ziri gukora akantu gakomeye, ziri gukoreshwa cyane mu gucunga amakuru ndetse no kugaba ibitero bikaze cyane ku bikoresho by'ingabo za Ukraine aho biri hose bashaka gutagetinga. Mu bitero byo ku butaka, Uburusiya buri kwifashisha cyane ibifaru bya tanka bya T90M, kimwe rero mu bikoresho bikomeye cyane kandi byo mu rwego rwa gisirikare bifite ingufu ziremereye. Uburusiya kandi buri gukoresha BM30 Smersh ndetse na Grad Multiple Rocket Launchers cyangwa se MRS, bya bikoresho bishobora gusuka ibisasu biremereye cyane kandi byinshi icyarimwe mu gace runaka kandi bigafata igice kinini. Ibi bitwaro bifasha cyane ingabo ku rugamba gusenya ibirindiro by'ingabo za Ukraine nk'imihanda minini bakayisenyura, ndetse biri gukoreshwa ku mipaka cyangwa se ku nganda zikomeye aho Uburusiya bugabanira na Ukraine, kandi hari ingabo nyinshi za Ukraine zahazanywe kugira ngo zitangire kurasa imbere mu Burusiya. Uburusiya buri gukoresha kandi ibindi bitwaro by'ikoranabuhanga mu kugerageza kubangamira imiyoboro ya internet, GPS ndetse no gutera cyber attacks kuri Ukraine ndetse no ku gihugu bivugwa ko n'ubundi gishyigikira iyi Ukraine. Uburyo bwa Karasuka 4 nibwo buri kwifashishwa mu kuburizamo ibimenyetso by'indege z'intambara cyangwa se drone za NATO ziri gukora akantu nazo muri iyi ntambara. Nubwo rero zitari zakoreshejwe neza mu buryo bweruye, Uburusiya buri gukoresha ibindi bitwaro kirimbuzi cyangwa se nuclear weapons nk'ibitwaro bitera ubwoba cyangwa se deterrent weapons. Perezida Vladimir Putin yagiye atanga amagambo yumvikanamo iterabwoba rishingiye kuri izi ntwaro kirimbuzi, avuga ko ngo nta gihugu na kimwe gishobora gutsinda Uburusiya mu gihe cyose cyatangiza intambara izamo ibitwaro kirimbuzi. Mu buryo bwo kubishimangira neza, Uburusiya bwaranzwe no gukora imyitozo y'intwaro kirimbuzi ndetse no kwimura za misile kirimbuzi hafi y'Uburayi, ibintu byakangaranyije bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bya Otan kubona Uburusiya bukora ku ntwaro zabwo kirimbuzi. Ibi bitwaro byose rero byagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma intambara itinda ikanagora ingabo za Ukraine kugera ku nsinzi yihuse, ariko kandi uburyo Uburusiya buri gukoresha intwaro zitandukanye bwanateje inkeke isi yose, by'umwihariko igihe bwerekanye ubushobozi bwo gukoresha misile kirimbuzi. Ibitangazamakuru nk'ibyo mu Bufaransa nka Le Monde ndetse n'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka The New York Times, ibi byakomeje gutangaza ko Uburusiya bwerekanye ko bugifite ubushobozi bwo guhangana n'ibihugu bya Otan, cyane binyuze mu bushobozi bwabwo bw'intwaro za kirimbuzi ndetse no kurinda ikirere cyabwo, nk'uko byagaragajwe n'ikoreshwa rya S-100 ndetse na S-500 Air Defense Systems, za zindi zikaze zishobora guhangana na Patriot Abanyamerika bahaye Ukraine. Itariki ya 24 ukwezi kwa kabiri 2022, uyu ni wo munsi waciye ibintu ku isi yose. Uwo ni wo munsi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangije icyo yise Operation Militaire Special cyangwa se Special Military Operation muri Ukraine, cyari igikorwa cyihariye cy'ingabo cyahinduye isura y'umutekano w'isi yose muri rusange. Iki ni igikorwa cyese gihinduka intambara yeruye, aho ingabo z'Uburusiya zateye Ukraine zivuye mu Burusiya, Belarus ndetse n'uturere twa Donbass twari dusanzwe dufite abarwanya ubutegetsi bwa Kiev. Uko intambara yakomeje,
byagaragaye ko rero Uburusiya bwateguye igikorwa cy'intambara mu buryo burambye bukoresha intwaro z'ubwoko butandukanye, kuva ku ntwaro za conventional weapons, iza cyber warfare, drone, kugeza ku ntwaro za kirimbuzi nk'igisubizo cya nyuma. Iyi documentaire irasesengura ubwoko butandukanye bw'intwaro Uburusiya bwakoresheje kandi bukiri gukoresha na n'ubu, icyo bivuze ku isi ndetse n'icyo byahinduye ku rugamba. Ibi nabyo ni ubusabe bwanyu, kurikira witonze, hano birakomeye. Hari impamvu nyinshi zituma uhitamo HOBE News. Jackson Semahoro niko nitwa. Intambara yatangiye gutitiza ibihugu byinshi, ariko kandi icyatangaje isi kurushaho n'ubushobozi bw'Uburusiya bwari bwariteguye mu bijyanye n'ibitwaro, misile zirasa kure, drone zifite ubwenge, intwaro kirimbuzi ziri mu myanya, ndetse yewe n'imizinga yo ku rugamba. Iyi ni intambara itandukanye n'izindi zose twigeze kubona mu mateka y'isi. Ikinyamakuru Le Monde mu cyegeranyo cyabo basohoye ku itariki ya 1/5 muri 2023 baranditse baravuga bati Uburusiya burimo gukoresha ibitwaro byatumye Ukraine ihinduka laboratoire y'intambara z'ikoranabuhanga. Ibitwaro birasa kure bizwi nka long range missile system. Ibi byabaye intwaro y'ingenzi cyane y'Uburusiya mu guca intege Ukraine kuva intambara yatangira. Icyamamaye cyane muri ibi bitwaro byose ni cyitwa Caliber cruise missile, ikaba misile ifite ubushobozi bwo kurasa mu ntera ndende cyane irenga kilometero 1500. Iyi kandi ishobora kugenda munsi y'ikirere ntibonwe n'intego z'ubwirinzi bwo mu kirere za radar ntizipfa kuyibona. Izi misile rero zateye ibikorwa remezo birabisenya mu buryo bukomeye cyane, ibibuga by'indege byabaye umuyonga, ndetse ibi nibyo byangije ububiko bw'intwaro bwa Ukraine. Hari kandi ya misile nakubwiye ntangira yitwa Iskander M, ya misile yihute cyane ishobora kurasa ahantu hihariye mu ntera kilometero 500. Iyi yakoreshwaga cyane cyane mu ntangiriro z'iyi ntambara, nibo twayibonye ubwo yagabwa ibitero bikomeye cyane byaje kurasa nta guhushya ku bipimo byose byoherejweho mu mijyi yegereye umupaka wa Ukraine, niho twabibonye. Iyi ni iraswa ku butaka ikagira ubushobozi bwo gutwara ibitwaro bidasanzwe cyangwa se ibisasu kirimbuzi. Ikindi gitwaro gikomeye Putin yiyegereje hafi ye ni Kinzhal hypersonic missile, misile ifite umuvuduko urenze inshuro 5 umuvuduko w'ijwi, ibizwi nka Mach 5. Bikaba kandi bigoye cyane kuzigarura cyangwa se no kuzibona ku bwinizi bwo mu kirere bwa Ukraine cyangwa se ibindi bihugu bya NATO. Perezida Vladimir Putin yavuze ko izi misile ntawe ushobora kuzikumira. Bikaba kandi byarafashije Uburusiya kwerekana ko bufite ubushobozi buhambaye mu ikoranabuhanga ryo kurwana. Muri iyi ntambara ikirere si cyo busabane, saha indege ziguruka zitwaye abantu gusa, ahubwo na ahantu hasimbuye imisozi y'amasasu. Uburusiya bwahagurukije indege zabwo zikomeye cyane bizera cyane ku rugamba za Su-34, Su-35 ndetse na Tu-22M3, zose zifite ubushobozi bwo gusenya ikintu icyo ari cyo cyose kabone niyo cyaba cyihishe mu buvumo. Izi ndege ziragitaburura. Perezida Putin yabwiye abasirikare be ku itariki ya 9/5 muri 2023 ati murasabwa kurinda igihugu cyanyu mu kirere, kandi ibyo muzabigeraho. Uburusiya buzahora bufite ijambo mu isi nzima. Tu-95MS zo ni izindi ndege zishyushye cyane z'ibikoko, kuva ku bwa kera barazitinya. Iyi ngiyi iracyaraswa na za misile za Caliber zihaguruka zamaze kurenga imipaka ya Ukraine ku buryo batabasha kuzibona. Izi rero nizo zigenda zigakubita ibikorwa remezo nk'inganda, amashanyarazi, ibibuga by'indege ndetse n'inzira za gari ya moshi bigahinduka umuyonga. Ariko kandi ibyo byose byiyongeraho drone zifite ikoranabuhanga rihambaye kuko zikoresha ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence. Hari indege za Shahed 136 za drone karabutaka zaturutse muri Iran, ariko kandi zamaze kwinjira mu mateka nk'ibikoresho byashegeshe Ukraine. Izi ni drone zo mu bwoko bwa kamikaze ziguruka buhoro buhoro zikagaba ibitero zirimo umutwaro w'ibisasu biremereye ari byo biturika nyine. Izi rero zikubitira ku nyubako zigatwika byose. Abaturage benshi bakavuga ko ijwi rya za drone bakunda kumva buri munsi ari akaga gakomeye, kandi ngo ntizisiba kuguruka hejuru yabo ahangaha muri Ukraine. Umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa Ukraine yitwa Major General Sirbiski uyaherutse kubwira BBC y'Abongereza ati drone ntizihitana gusa ingabo, zihitana ahubwo n'amarangamutima y'abaturage, zibatera igitutu iminsi yose. Uburusiya kandi bwanashize imbere drone zakorewe imbere mu Burusiya nka Lancet, zikaba drone nto zishobora kurasa igifaru kigahinduka umuyonga. Ndetse yewe izi ni drone zifite ubwenge bw'ubukorano zatojwe guhitamo aho zirasha, ibituma n'ubundi zigira ingaruka zikomeye cyane ku rugamba.
mu rwego rwo guhangara yewe no guhindura ikibuga cy'intambara. Uburusiya bwanakoresheje cyane cyane indege z'intambara za zindi nakubwiye za Su-34, Su-35 ndetse yewe na Tu-22M3 zose zifite ubushobozi buhambaye bwo kurasa misile, gusoka amabombe ahantu hose ndetse no gukusanya amakuru y'ubutasi. Izi ndege z'Uburusiya rero zisuka ibisasu bikomeye cyane ku birundo by'ingabo za Ukraine by'umwihariko mu bice bya Donetsk na Luhansk. Kuri ubu ngubu habaye umuyonga. Izi ni indege zifashishwaga cyane cyane mu gutwara ibisasu biremereye bya misile kirimbuzi nka Kinzari hypersonic missile, yewe no kurasa ibindi bisasu ku bibuga by'indege, yewe na hari ububiko bw'intwaro za Ukraine. Hari indege nka A50, iyi inakoreshwa cyane nk'ijisho ryo mu kirere cyangwa se airborne radar. Iyi niyo itanga amakuru ku bibera ku rugamba mu buryo buhoraho, Abarusiya bakagenzura urugamba bibereye iwabo. Uburusiya kandi bushobora kuba ari kimwe mu bihugu bifite igisirikare cyubakitse neza cyane ku rwego rw'isi. Ku butaka hari gukoreshwa ibifaru bya T-90M, ibi byagenewe guhiga, gusenya yewe no kurwanya mu buryo ubuhambaye ibindi bifaru byose Ukraine iri gukoresha ku butaka. Ibi ni ibifaru byinjira ku rugamba, ari ibifaru bimeze nk'ingabo za Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ariko kandi ni ibifaru bigezweho kandi byizeho umusaruro uhambaye ku rugamba. Hari kandi na BM30 Smerch, za rocket launcher za zindi zitera ibisasu birenga 12 icyarimwe mu ntera ya kilometero 90. Amasasu yabyo rero afite ubushobozi bwo gusenya ikibuga cyose, yewe no kurimbura inkambi ya gisirikare icyarimwe cyangwa se icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi ba Ukraine aho baba bari hose bakorera inama. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ku itariki ya 21 ukwezi kwa kane muri 2023 twararibonye, iri kigihe ryaje rivuga ngo ibikoresho birambye biri mu rwego rwo hejuru kandi byerekanye ubushobozi bwo kunganira igice cyose intambara iri kuberamo, Uburusiya bugatahakwa n'insinzi. Ibi byose rero byunganirwa n'imashini z'ikoranabuhanga nka S-400 ndetse na S-500, ya miyoboro y'ubwirinzi bwo mu kirere ishobora gufata misile za Amerika cyangwa se iza Otan, zose zigahinduka umuyonga zitaragera ku gipimo zoherejweho. Ikinyamakuru Military Watch magazine kigeze kwandika kiti S-500 ni intwaro y'ubudahangarwa mu burinzi bwo mu kirere, irinda ibisasu kirimbuzi, drone ndetse we n'indege zo mu rwego rwo hejuru z'Abanyamerika nka F-35. Hari kandi ibyitwa TRM2, rikaba ikoranabuhanga ryo kurinda ikirere ryifashishwa cyane mu kurinda ibitero bya drone cyangwa se indege za Ukraine. Uburusiya bwiyemeje gucunga umutekano w'ikirere mu bice byayo byose binyuze mu mikorere y'iyi TR2 ndetse we na S-300 ukongeraho na S-400 byose bifatanya. Ibikoresho byo kurinda igihugu ibi byose ntibivugwaho rumwe, ariko kandi byemezwa ko bifite ubushobozi buhambaye bwo kurasa indege yari yose ya kera mu kirere cy'Uburusiya iturutse muri Ukraine. Muri iyi si ya none rero intambara ntikibarizwa ku rugamba gusa, ahubwo intambara y'ukuri irakorwa n'abakoresha za mudasobwa, ba engineer, yewe babandi babahanga mu butasi, yewe n'abahanga mu mikoranire ya satellite. Uburusiya rero buri gukoresha kuri ubu ngubu uburyo bwitwa Karasuka 4 bwo kuburizamo ibimenyetso bya GPS. Ibi nibyo byatumye Ukraine n'inshuti zayo batakaza icyerekezo cy'indege za drone, zimwe zikagwa aho zitagombaga kugwa, izindi zikabura aho zerekeza. Sergei Shoigu, uyu ni Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya, yigeze kumvikana avuga ati intambara y'ejo hazaza n'iy'ikoranabuhanga n'iy'ubwenge buhambaye, twe turi imbere cyane ya bose. Cyber warfare nayo rero yagize uruhare rukomeye cyane. Mbere y'intambara hari ibigo bya Ukraine byari byarahagaritse imikorere, amabanki, amashuri, ikigo cy'igihugu cy'ingufu byose byagabweho ibitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga n'Abarusiya. Amakuru yagiye hanze nuko ibi bikorwa byateguwe na GRU, bwa butasi buhambaye bw'igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya ntibwibanze gusa ku ntwaro zigaragarira amaso, ahubwo bwanashoye imbaraga zikomeye cyane kandi nyinshi mu ntambara z'ikoranabuhanga cyber warfare. Mu kwezi kwa kabiri kwa 2022 mbere yuko ibisasu bya mbere bitangira kugwa, Uburusiya bwagabye igitero gikaze cy'ikoranabuhanga ku bigo bya leta ya Ukraine, ibigo by'itumanaho n'amabanki, hose barashanganyikirwa. Hatangajwe kandi ko hatangijwe ibindi bikorwa bya electronic jamming byakozwe n'ubundi bigamije kuburizamo imiyoboro y'indege, mbese no kuyobya amadrone yoherezwa ku gihugu cy'Uburusiya bikozwe na Ukraine. Nubwo rero intwaro za kirimbuzi nuclear weapons zitari gukoreshwa cyane kuri ubu ngubu, Uburusiya burazifite kandi bwerekanye ko bushobora kuzikoresha nk'igikoresho cyo gutera ubwoba cyangwa se deterrent weapons. Perezida Putin yagiye ashyira imbere ubutumwa bw'umurongo muremure kandi yavugaga ko ari umurongo utukura
ko nibagerageza gutera igihugu cy'Uburusiya bakoresheje izi ntwaro kirimbuzi ngo bazaba bikozeho, ngo bizaba ari gukoza agati mu ntozi, kuko ngo intwaro zikomeye za kirimbuzi nabo barazifite kandi ngo zinateye imbere kurusha n'izabo. Aho yabwiraga NATO na Ukraine. Mu kwezi kwa gatanu Uburusiya bwatangaje ko bwihimuye bukoresha za misiri kirimbuzi zaturutse muri Belarusi. Ibi bintu byateje impagarara zikomeye mu Burayi bwose, aho umuvugizi w'igisirikare cya Amerika yatangaje ko Uburusiya ngo buri gukina n'umuriro buzana intwaro za kirimbuzi hafi y'imipaka y'ibihugu bya NATO. Nubwo rero hari impungenge abasesenguzi batandukanye berekana ko ibyo ari psychological warfare cyangwa se intambara yo mu mutwe, aho Putin yereka isi yose ko afite ubushobozi bwo kuburizamo ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubangamira igihugu cye. Ibitwaro Uburusiya bwakoresheje muri Ukraine byahinduye isura y'urugamba. Ibi byerekanye ko intambara y'ubu atari y'ibifaru gusa cyangwa se amasasu, ahubwo ko ari intambara igomba kuzamo ubwenge bukaze, igakoreshwa mu insire zikomeye cyane, igakoreshamo indege zikaze zibe drone cyangwa se indege zindi z'intambara, ariko kandi intsinzi bikarangira igiye ku ruhande rw'umuntu ufite ikoranabuhanga rihambaye. Uko intambara ikomeza gukara niko abatuye isi bakomeza kwibaza, ese Uburusiya buzagarukira he mu kurasa iki gihugu cya Ukraine? Ese ninde mu by'ukuri ufite ubushobozi bwo guhagarika Vladimir Putin muri iyi ntambara? Ibi bibazo biracyari ingorabahizi birumvikana, gusa uko amasaha agenda yicuma imbunda zo ziracyavuga muri Ukraine, ndetse ibitwaro Uburusiya bukoresha nabyo bikomeje kwereka isi ko iri mu bihe bidasanzwe by'intambara ikoresha ikoranabuhanga rihambaye kandi ifite ubukana. Mu mateka ya muntu intwaro kirimbuzi zabaye umwanzi udashobora gusubizwa, zakoreshejwe inshuro imwe muri Hiroshima na Nagasaki. Ibyo twabonye na n'ubu biracyadutera ubwoba. Ingaruka z'ibyabaye kuri Hiroshima na Nagasaki na n'ubu turacyazibona, ziracyari mu mitima yacu twese. Ariko kandi kuva intambara yo muri Ukraine yatangira, ijambo nuclear cyangwa se nuclear cyangwa se ibitwaro kirimbuzi ryasubiye ku isonga ry'ururimi mu biganiro bitandukanye mpuzamahanga byabayeho. Perezida Vladimir Putin mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo ya leta ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu muri 2023 yavuze mu ijwi ririmo kwiyemeza yewe no gukanga ati, niba Uburayi, Amerika cyangwa undi uwari wese atekereza kugaba ibitero ku Burusiya ntibazabona amahirwe yo gukomeza kubaho, tuzabisubiza mu buryo bwihuse bukomeye kandi budasubirwaho. Aya ni amagambo yateje igihu mu muryango mpuzamahanga. Icyo gihe Uburusiya bwahise butangaza ko bugiye kwimurira ibitwaro kirimbuzi mu gihugu cya Belarusi hafi y'umupaka na Polonye, igihugu kiri mu muryango wa Otan. Ubwo bwari ubutumwa bukomeye. Mu nama yihariye ya Otan yateraniye i Buruseli, witwa Jens Stoltenberg uyobora NATO yaravuze ati, iri ni iterabwoba rikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga rishingiye ku bwoba, ariko turiteguye, tuzarinda NATO mu buryo bwose bushoboka. Uburusiya rero bufite intwaro zikomeye cyane, mbese ni ibitwaro kirimbuzi birenga 6,000 birimo ibyatsimbwe mu butaka, ibikorera mu mazi, ndetse we n'ibindi biraswa mu kirere. Muri ibyo byose rero harimo nka misiri nka RS-24 Yars, ya misiri ishobora gutwara ibisasu birenze kimwe icyarimwe. Hari yitwa Smart cyangwa se Saturn 2, ikaba misiri yitwa The Doomsday Missile ishobora kwangiza ibihugu byinshi icyarimwe, ubanza rero mpamvu bayita misiri y'imperuka. Hari kandi Kinzari Hypersonic nakunze kukubwiraho, ni ya misiri ishobora gutwara ibitwaro kirimbuzi ikanaguruka mu buryo itavumburwa n'ubwirinzi bw'ikirere bwa Amerika cyangwa se na NATO. Ibinyamakuru bitandukanye nka National Interest iki cyo kigeze kuvuga ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo gusenya isi yose inshuro ebyiri. Nubwo aya magambo asa natera ubwoba, abasesenguzi batandukanye bagaragaza ko Putin akoresha izi ntwaro mu buryo bwa politike y'igitutu, atari mu buryo bwo kuzikoresha ako kanya nyine ngagira ahantu runaka arasa. Mu kiganiro na Al Jazeera, umusesenguzi wa politike yo mu burasirazuba bwo hagati witwa Marwan Bishara yigeze kuvuga ati, Putin azi gukoresha nuclear weapons nk'intangiriro y'iherezo rye, azifashisha nk'inkota iri hejuru y'imitwe y'abamurwanya bose, ko nibibesha gato izahita bakata. Ukraine nayo rero ntiyicaye ubusa, kuko igenda ihabwa intwaro zikomeye cyane zo kurinda ikirere nka Patriot missile system z'Abanyamerika, IRIS-T zo mu Budage, ndetse we na NASAMS zo muri Norvege. Izi zose rero zirakoreshwa mu guhangana na misile z'Abarusiya, by'umwihariko mu mujyi wa Kiev ugenda uhangamurwa bikomeye n'ibisasu bikubita ku bikorwa remezo umunsi ku wundi. Perezida Volodymyr Zelensky aherutse kuvuga mu ijambo rye ryo ku itariki ya 4 Kamena 2025 ati, nubwo Putin afite ibitwaro byo guhinyuza isi, twe dufite uburenganzira bwo kubaho, dufite ubutwari n'abafatanyabikorwa. Intambara y'Uburusiya na Ukraine rero niyerekanye gusa urwango cyangwa se ububasha bwa gisirikare,
yanerekanye ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga yewe n'ibitwaro bihanitse yewe na politike y'iterabwoba bishobora guhindura isi akanya akariko kose. Uburusiya kandi baracyafite ububasha bwo gutegeka uko urugamba ruyoborwa, ariko kandi na NATO, Amerika n'abafatanyabikorwa ba Ukraine baragenda bigaragaza nk'abadashaka gutsindwa iyi ntambara. Buri gihugu kiri gukora uko gishoboye kose mu bwitonzi yewe n'amarenga, ariko kandi kikagaragaza ko gifite amakenga y'uko intambara ishobora kuzakomera. Intwaro ntabwo zigikora gusa nk'uburyo bwo kurasa amasasu, ahubwo zirakora nk'igikoresho cyo gutera ubwoba, imvugo, imbuga nkoranyambaga, ubutumwa bugamije guhindura icyerekezo cy'amateka n'ibyo twibonera buri munsi. Umunyamakuru wa Le Monde wandika inkuru zijyanye na politike n'intambara witwa Areglesh yigeze kwandika ati, isi turimo si y'intambara y'inkweto gusa, ahubwo ni intambara y'ubwoba, ni intambara y'amarenga, ni intambara y'ubutasi buhambaye. Ibitwaro Uburusiya bukoresha muri Ukraine rero si inkota gusa, ahubwo ni n'icyuma gikatira umutekano w'isi. Nubwo bitarasandara, biragaragara ko Uburusiya bwiteguye gukoresha intwaro zose zishoboka mu kurimbura igihugu cya Ukraine, ndetse no kumvisha Amerika nabo mu Burayi bose ko Uburusiya atari igihugu giguye gukinishwa, atari agafu k'imvugwa rimwe. Ngayo nguko nibyo nakubwira, wiyumviye nyinshi mu ntwaro Uburusiya butunze bwakoresheje kandi bukiri no gukoresha mu ntambara bari kurwana muri Ukraine. Ndasoma ibitekerezo byanyu byose. Jackson Semahoro niko nitwa.